तुमकां अशें दिसता काय कितें की 14 नोव्हेंबर हा नेहरूच्या वाढदिवसापासून डिलिंक केला पाहिजे बालदिवस? म्हटलं तू चांगला प्रश्न घेऊन आलाय, म्हणजे तुला ऑल इंडिया लेवलवर कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण करायची इच्छा निर्माण झालेली आहे, ती मला नाही झालेली आहे. तुम्ही प्रश्न टाकून दिला, पण व्हाय इट वॉज रिक्वायर्ड? व्हाय नेगेटिव्हिटी? नेगेटिव्हिटीत प्रत्येक गजालीन कित्याक जावंक जाय? पॉझिटिव्हिटी हाडा मरे. नेरून अनेक बऱ्यो गजाली केल्या भुरग्यां खातीर. So let it be in the name of the person. He may be Congress that time. This is definitely not this Congress. It was a different Congress. Teach the society also that they should not. Government is about the government, no problem. But tell society also they are supposed to behave in a responsible way. If you don't do that, society को दिसपाक लागता की रस्त्यार जो एक्सिडेंट रॉंग सायडीन येवन जाता पळय तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट काम करिना म्हणून जाता, अशें दिसपाक लागता आनी मागीर ते रॉंग सायडीक वचपाक लागता. सो इफ समवन हॅज कम ऑन द रॉंग सायड एंड मेट विथ एन एक्सिडेंट, द पर्सन्स रॉंग थिंग हॅज टू बी फोकस्ड एंड नॉट सम रस्त्याचो कितें तरी कर्व सारको नाशिल्लो किंवा ही हॅज कम ऑन द रॉंग सायड. सो द रायट आस्पेक्ट, even wrong done by the society, needs to be focused. But here onwards, I think we shouldn't have ideology. Shouldn't have ideology other than presenting what we want to present, because ideology blinds journalists. Why not bring media persons under the RTI? If we demand that everyone from the government or from the establishment should be made accountable, why not the media person? The kind of wealth or lack of it he has or he used to have when he entered the profession, the moment he rises to some certain level, the kind of things come to him, and when he becomes an editor or in a very deciding position, life changes, and like any other profession, not so respectable, his wealth also grows. Why it shouldn't be questioned? It should be. Media should be held accountable, not by the society, but the media itself. We should have courage to say, yes, these are the things. I mean, when people tell us or preach us that journalists shouldn't have any views, news should be sacred, I think, or journalism should be neutral. This is impossible. Only dead body can be neutral, to say the least. Any living person has to have some kind of opinion, and that's what we need to have a very clear understanding about what we want to do. And these are the three challenges they're lurking over our own heads. It's a serious issue. The first is the changing face of journalism. No longer we will be then needed to spread news. The second is about ideology, and the third point, incompetency of our own fraternity. I think we need to address that. गुजान दवरिल्ल्या या सुवाळ्यात माहिती आणि प्रसिद्धी खात्यान पत्रकारितेत वेगवेगळ्या विभागांनी जाहीर केल्ल्या पुरस्कारांचे वाटप जालें. प्रुडंटाचो फोंडेचो रिपोर्टर विवेक प्रभू आणि म्हापशेचो रिपोर्टर श्यामसुंदर फट्टेक पुरस्कार फावो जाल्यात. कांय ज्येष्ठ पत्रकारांचो ह्या वेळार भोवमानूय जालो. With special reference to women, children and social issues, and मानकरी आसात श्री श्यामसुंदर फट्टे, प्रुडंट मीडिया. रुरल रिपोर्टिंग मानकरी आसात श्री विवेक प्रभू, प्रुडंट मीडिया. हेतून फक्त रिपोर्टिंग करता आसतना विज्युअल हाडटा आनी स्क्रिप्ट इतलेंच करता, पूण जेन्ना थंय डेस्काचेर जे व्हिडिओ एडिटर आहा, सब एडिटर आसा, मागीर न्यूज एडिटर आनी एडिटर आहा, तेंचें म्हत्व आहा भितर. म्हणून हांव सगळे हे पुरस्काराचे श्रेय प्रुडंट टिमीक दिता. जिवाची न पर्वा करता हेवटेंतले तेवटेन स्कुलाची भुरगीं नदी हें करतालीं, तेजेर हांवें जायते फावटी रिपोर्ट केल्लो, आनी त्याच रिपोर्टाक लागून एक बरी स्टोरी म्हणून म्हाका हो एवॉर्ड मेळ्ळा. पण म्हाका हो एवॉर्डाचो आजून जर उमेद जातली आसली की सपोज जर तो पुलाचें काम जाल्लें, सरकारान तें बेगीन केल्लें जाल्यार म्हाका आनी आयज उमेद जातली. पण इन फ्युचर तो पूल जावपाचो अशें म्हणून आयकलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.